Akasbani Imphal, Wahengbam Rajesh na pau pajari, ahanbada maruiba pau. Haksel Mantri Dr. Sapam Ranjan Singh Hari, Manipuri oina fertility rate, ani dasmik amataret oiriba si yamna haksina lopam twai. Leibagi atin mapam singa loinana, ningtokaban numitigi Manipur su intensified mission Chitradhani 5.0 amasung measles rubella campaign hauragani. Imphal West amasung Imphal East ilagi oina hayeng ayuk pung mga dagi numidang waram pung taruk pawa curfew komtokani. Imphal West ilagi senjam cirangda kuki militant singna nongmay kaplak pada laikitaba Manipur rifle gi jawan gi mapam dangasi raja thaki ikai kumnaba utkre amasung Manipur thokliba wathok amasung Rajasthan da nupida sathaki ba thong gi matangda charang na ba thokpadagi raja sabha gi mipam ngasi gi oina yei thokre. Pradhanmantri Surakshit Matriba Abhiyan gi makhada paikhatpa akhanaba thoram miron bising gi khudol ngasi Imphal gi Khuman Lampak Youth Hostel da hangliba relief camp ta pangtokre. Maternal Health Division National Health Mission Manipur amasung Directorate of Health Services Manipur na pangtopa thoram adula saruk yaraduna haksel amasung yaifa yumbal mantri Dr. Sapam Ranjan hai nupi amana mirolingai manungda masa check up toina tawba haibasi yamnamak tangai fade manghai polakadoriba angang sing asi raija sigi tungi mirol singni masina maram oirga sarkar na maternal health da ahen ma miyang changli raija da angang unabda operation tawgi chanabi ama lagliba asina missing hantan magi achoba maram ama ohele maram maduna angang unaba matamda yariba makai operation tawdanaba normal oina poknaba honabi kadabani Mantri nahai raijas da operation toraga angang unabagi chang wangkhalaliba asi amato oina honaduna hantanaba honaminarasi natrabadi missing hantarapagi samasya ama mayok narapayai manghai Manipur gi oina fertility rate asi 2.8 ni masigi manungda jati kangrup amagi fertility rate ti sumnatagi 1.8 oiri masi yamna haksin lawfam toi. Dr. Ranjan hai haksel gi card digitize tawgi thabak chathari hauju phawda digitization gi thabak lak mangarom loisilagle masi tawrobadi mioi amagi anabagi history irai laina khangba yaragani. Akan pamilya nga magaloy na Manipur ki jaga pum na magta sige program se maternal health ki akan pamilya nga magaloy na government ke magay dagi free diagnostics piri PBA bahidat piri Manipur ki ako'y gynecologist ka doctors singa on a personal level official level ako'y doon ako'y niyang toinan na inabapona malay fertility rate kamay na tawag have ako'y ki Manipur ki damagta 2.17 le yani makay ako'y normal delivery tauna na ba damagta ako'y panaminasi ako'y Thorumdra Saruk Yakiba BJP Manipur Pradesh ki President A. Sarda Devin Hai hauji phawda relief camp as the Miro Minupi Marfu register tawrakre masigi manungda angang 35 asoengam yaudana pokre camp as the hauji Miro Minupi kulumdoi lady Thorumdugi nungi oiba warol piradna State Nodal Officer Dr. Mina Seram Hai Pradhanmantri Surakshit Matriba Abhiyan scheme gi Kudong saba law na mapam raijas da sama kuntra mari lady Dr. Minan Hai Athapa mapam singda lady ba yauna Manipur sintung bada lady ba miro mi nupi singbo asoy angam yaudana angang unnarbagi damak scheme masigi makhada haksel gi team chatuna hidak langthak amasung atay tangay phadaba sing panghalli Leibaki atay mapam singa loinana lagliba ningtokaban numitegi Manipur su intensified mission Chitradhani IMI 5.0 amasung measles rubella campaign hauragani Imphal gi Lamphel Patalaiba Directorate of Health Services ki office ta pangtopa pawgi mipam amada State Mission Director National Health Mission Dr. Somojit Ningomnom nahai IMI 5.0 gi maruiba pandamdi pokpadagi na sahi mga phawgi manungda laiba angang amadi mirombi nupising hana hidak kapada sita hobosing konsinduna makoibu tongan ba laina singdagi ngaktok na ba pandamda hidak asi kaptokadabani IMI 5.0 asi round ahum thokna pangthokani ahanba round jila 13 ta thasigi taretagi tarani thoi phawba pangthokani Manghai Manipur gi oina hauji phawbada full immunization coverage asi sada marfu khakta ngairi measles rubella vaccination supnatigi sada humudra mari khakta ngairi maramaduna miyamna numitsing asida thoroktuna hida kapthokpagi khudong saba lawbiu haina mahangna appeal torli campaign asida miro minupi lising nipu taruk changwa humpurom amasung pokpadagina sahi manga phawbagi angang lak ahum lising nipu nipan rom konsinna ba pandam thamli
Immunization tawwa vaccine kapasi chithauwa mama pregnant women amadi children 0 to 5 years da laiba category gi angang jingda catch up program oina kokjabani all india gi oina campaign tokjabani manipur da laidiba angang 0 to 5 years amadi pregnant women loina mak akhoina sinjariba session site amadi yobungamdaba difficult geography area jo akoi chatlaga kapchagani majidai da khudong chabji lobbi ho haidina kokjelasi chenjagi Manipur hauzik phawbada dengue gi case sama tarahumdoi thengnare khwaidagi nobo aina haukiba yumsa kaisan numita Imphal West ki lilong sajingdagi mioi ama dengue naba thengnaki Rajas da hauzik phawbada laina asina mi sibagi paw leitri Raijagi haksel bibaki cherolaman hai Imphal West ki oina kungang kuntra mari amasung mioi humpu mathoi laina asina soanki Imphal East jila gi oina kungang tara mangagi mioi tara taruk Thobal jila gi oina kungang tara da mioi tara nithoi amasung Bishnupur jila da kungang mapan gi mioi tara mathoi dengue na naki Justice Wongjang Awung Sisak Laikidabada Tangkul Nagalongna Nungaitaba Phongdorakli Justice Sisak Ngarang Imphal gi Rims da Laikidabani Hanigi Chhattisgarh High Court amasung Himachal Pradesh High Court ki Chief Justice Oiramba Awung Sisak na Laikidaba asi Tangkul Jati yoina chawna mangjabani hari Justice Sisak Manipur Human Rights Commission gi Chairman ju oirami mahaki aroiba mathau mangam hayeng mahaki pognapam lamdam Ukrul jila gi Sangsak Khulda pangthoklagani hari Pawgi Maraktana break ama Central Agricultural University Iroi Shambada Academic Session Listing ani kulhumdoi kunmari gi oina BSc Agri, BTech Food Technology, BTech Agri Engineering, BSc Honors Community Science amasung BSc Honors Nutrition and Dietetics tamningba CUET gi exam thakiba mahiroi singna Sanjan Thongda laiba Rajya gi Agriculture Directorate gi form lawraga lakliba August 13 phabu gi manungda thajilakadabani akupa marol website www.agrimanipur.gov.in natraga directorate asidagi khanglaba yagani hairi Tabiriba pawasi Akashvani Imphal digini Imphal West amasung Imphal East jilagi oina hayeng ayuk pung manga digi numidang wairam pung taruk phawa curfew komtokani Thobal jilagi oina hayeng ayuk pung manga digi numidang pung nipan phawa curfew komtokani Bishnupur jilagi oina hayeng ayuk pung manga digi nungthil pung ani phawba Kaksing amachung Churachampur jila singda hayeng ayuk pung manga digi numidang wairam pung manga phawba amasung Kangpokpi gi oina hayeng ayuk pung taruk digi numidang wairam pung taruk phawba curfew komtokani hari Imphal West jilagi Senjam Chirangda Manipur Rifle ki Jawan ama kuki militant singna nongmai kaplapada laikidaba adugi mapamda ngasi Rajya thaki ikai khumnaba utkre Imphal gi ahanba Manipur Rifles da laiba Police Memorial Pillar da laikidaba Jawan asigi mapamda Works Mantri Govindas Konthokjam Social Welfare Mantri Waikhom Dingo MLA Case Ibomcha O Surja Kumar DGP Rajiv Singh amadi makok thongba official singna saruk yaki Tungda Paumi Singda Wangang bada DGP na hai Tokiba Togdok adu laibak tibani amadi miyamna asigumba Togdok asi tholokpa pamlam loi manghai sarkarna kaidongnungdasu miyamgi punsi mangba pamde lamdamasna mahauksagi phibamda hanjilanaba honabada miyamgi mateng yamnamak tangai phade hairaduna masibu thabakta onthokpada security force ki mateng pangbiu haina DGP na appeal tawrakli My only appeal कि इस तरह की अनफॉर्चुनेट घटनाएं ना हो पाए और आगे और जल्दी से जल्दी मणिपुर जो है वो नॉर्मलसी की ओर जाए आप लोग देख ही रहे होंगे कि स्थिति में थोड़ी सी सुधार जरूर है कि जो आप एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं हाँ थोड़ा सा मूवमेंट वगैरह में जो दिक्कत है उस चीज को मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक का सपोर्ट हमको बिल्कुल चाहिए साथ में मेरी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से गुजारिश है कि वो लोग भी आगे आएं और इस चीज में हेल्प करें वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत हेल्प कर रहे हैं लेकिन कहीं कहीं पर उनको भी दिक्कतें आ रही तो इस चीज को देखते हुए सारे पुलिस फोर्सेज जो काम में लगे हुए हैं उनमें आप लोग हेल्प कीजिए Kaksing Jila ki National Highway 102 ki Palel Mayagi Bijaypur da Assam Rifles na barricade thamliba adu lokto haiduna lamdamdugi yamlaba nupi singna haurakre aikhoi ki Kaksing Paumin hai mafam adu da barricade thamliba adu loktoktuna makhoi ki camp ta hanjinaba nupi singna dabi tawki yamliba nupi sing adu bu tangkhaina honaba da tear gas kapada mioi ani asok apan nangki tungda Kaksing ki SP amasung Assam Rifles ki brigadier laktuna miyanga wari sanarba matung mafam adu da Assam Rifles amadi state force punna ngangminaba haina yanaki karigumba griha mantra loidigi ayaba piraklabadi Assam Rifles sing makhoi game da hanjingani hari Kuntaruk Suba Manipur Integrity Day gi thauram ngasi Imphal da pangthokre All Manipur United Club Organization amukona sinduna ngasi ayu angan bada Imphal gi
दा लैबा इंटीग्रिटी पिलर दा मियामना लैसु कतुना लैखिद्रबसिंगी मफमदा इकाई खुमनब उटकी तुंगदा क्वाकैथेल अखाम लैकाई कम्युनिटी हॉल दा मपुंगैबा थौरम पांगथोकी थौरम मसिगा मरी लेना वांगांगबदा अमुकोगी प्रेसिडेंट पीएस नंदो लुवांग हाई मणिपुर की हौजिक थोकलिबा इरांग असी भारत सरकारना निंगथीना मियेंग चंगबिद्रिबा असी लाइबक थीबनी हौजिक चथरिबा कांगलुप की इरांग असी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की थौओंगनी मांगनाई मणिपुर खुंदारिबा फुरुप खुदिमक नुंसी चानना अमदी मणिपुर की अपुनबगी सक्तम कायबा यारोय हाइबा वाखलोंदा पालन थौरम असी पांगथोकपनी सिरी नंदोना हाई कांगलुप अमना मणिपुर कायननबा अमदी तोंगान तानबा होनरलिबा असिगी येंगलगा कुमसिगी पालन थौरम असी यामना मरु ओय लमदमसिदा हिंगमिनरिबा कांगलुप फुरुपसिंगी मरक्ता हेना नुंसी चाननबा अमदी मणिपुर की अपुनबा सक्तम कायनबा यारोय हाइबा फिरेपतुदा मपुंग ओइगे सिंजबनी स्टेट फोर्सिंग असी चंगनबा यारोय हाइबना चिंगबा फिरेप अमलोइसे मसी मानबा लेंगा अमा लैनबा होनबा मतमदा अथिंग अराक पीबसिंग असी स्टेट गवर्नमेंट सु तखाइ बिगदबनी मणिपुर स्टेट फोर्स हाइबसे कांगलुप अमा खक्तगी मियोइसिंग सेमबा नते कांगलुप खुदिंगमगी इसेनाव याउरिबने सिबा जांगसिंगसी चेंज तोंगनबम चंग माई मागी मरिमता मयिमदा पीबीबसी चंगी मणिपुर की वाथोक असिदा लैखिद्रबसिंगी मफमदा इकाई खुमनबा उतुना अरोइबा मथौमंगम पांगथोपा पामी हाइना यूनिवर्सल मार्टर्स ऑर्गेनाइजेशन हाइरी लुपसना थोपा चेरोल अमदा इरांग असिना मरम ओरगा कुकी ताबा मफमसिंगदा लैखिद्रबा मैतैसिंगी असिबा हक्सांगसिंग अमदी हौजिक फावबा थीबा खंगदन लैरिबा मियोइसिंगबु कुकीगा मरी लैनबा सीएसओ सिंग अमदी स्टेक होल्डर सिंगना थौदांग लौदुना सिनबिरो अदुगा तंपाक्ता लैरिबा कुकीसिंगी असिबा हक्सांगसिंगसु मसा मसागी मरमदम यौनबा खुसिनबगी थौदांग ममा ओइबिसिंगना लौगनी हाइरी कुंभी केंद्र की एमएलए सनसम प्रेमचंद्र सिंह केंद्र अदुदा हांगलिबा रिलीफ कैंप सिंगदा लैरिबा मियोइसिंगदा जॉब कार्ड खुसिननखरे थौरमदुगा मरी लेना वांगांगबदा मांगहाई रिलीफ कैंप सिंगदा करिगुंबा अमता वातना महाकी माइकैदगी होनगनी एमएलए ना हाई हंदकता बिष्णुपुर की तोरबुंग बंगलादा कुकी मियोइसिंग फुंगनी हाइना तौरिबा असि लाइबक थीबनी मरमदुना हेना नुंसिनदबा थबक तौरोइदबनी मणिपुर अवांगसिंखै कनबा क्लब्स अमसुंग मैरा पाइबी अपुनबा लुकी मिफम अमंगासी सौम्बुंग गेट कम्युनिटी हॉल पांगथोक्तुना तोंगान तोंगानबा वारेपसिंग लौख्रे वारेपसिंग मनुंगदा केंद्र कुंतरे की म्यूटसिंग पुनसिंदुना मणिपुर की सक्तम कायबा यारोय सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन थंबा यारोय हाइना मणिपुर विधानसभा वारेप लौदुना संसद थानाबा होनबियु तोरबुंग बंगलादा कुकी मिलिटेंट सिंग फुंबा यारोय हाइबना सिंगबा यावरी कोम यूनियन की प्रेसिडेंट सर तोकोम्बो हौकिबा जुलाई 38 कुकी लालोबसिंगना मरम अमता पीदना तमथीना पुरपगी थोंगबो खोंगनांगपोकपी विलेज अथॉरिटी सदर हिल्स ईस्ट सेनापति डिस्ट्रिक्ट मणिपुर कन्ना यानिंगदबा फोंगरोली सरतो अहाव कोम्बो खुलाई पाइबा कुकीसिंगना तमथीना पुरपगी थोंगबो फेडरेशन ऑफ हाउमिनसु यानिंगदबा फोंगरोली पाउगी मरकथना ब्रेक अमा Manipur University na lauba BA BSc BCom BFT BSW BTT की 4th semester examination 2023 में हाना अगस्त की तारीख 3 दगी मंगा पावो पांगथोकनी लेपनबा अदु नौना अमुक हन्ना मतम लेपतुना सेप्टेम्बर की तारीख 2 अमदी 3 दा पांगथोकलगनी हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी की कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन न खंगलकली आकाशवाणी इम्फाल की पाव ताबिरी मणिपुर थोलिबा वाथोक अमसुंग राजस्थान दा नुपीदा चथकिबा थोंगी मातांगदा चरांगनाबा थोपदिगे राज्य सभा की मिफम ngasi ओइना यैथोकरे मणिपुर की वाथोक की मातांगदा लोक सभा की मिफमसु हंजन हंजन यैथोकी राज्य सभा दा सभा की मिफम अहानबगी ओइना यैथोकलुरबा मतुंग नुमित योंगबदा फंबदा ट्रेजरी बेंच की सदस्य सिंगना राजस्थान दा नुपी सिंगी मतकता चथरिबा थोंग अदुगी मातांगदा वाफम खननबा दाबी तौकी सभा की लुसिंगबा पीयूष गोयल ना हाई रूल 453 की मखादा राजस्थान की वाथोक की मातांगदा खुदकता खनगदबनी विरोधी लुसिंगबा मालिक अर्जुन खरगेन हाई विरोधी सिंगी दाबीदी सभा की बिजनेस खुदिमक तोकथोकलगा रूल 253 की मखादा मणिपुर की वाथोक की मातांगदा वाफम खनगदबनी चरांगनबा मरक्ता सभा की मिफम नोमगी ओइना यैथोकी ngasi सभा की मिफम हेक फंबा हौबगा विरोधी दलसिंगना मणिपुर की मातांगदा पोखलकपा एडजॉर्नमेंट नोटिस चेयरमैन जगदीप धनकरना याकिदे लोकसभा अहमबगी नुमित युंगबदा मिफम अमुक अन्न फंबदा सभाना दी इंटर सर्विसेस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2022 अमसुंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एमएमएन बिल 2022 पास तोकी सभादा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2022 पुथोकी अरोइबदा मरोइबा पाव हक्सेल मंत्री डॉक्टर सापम रंजन सिंह हारी मणिपुर की ओइना फर्टिलिटी रेट 2.3 ओइरिबासी यामना हक्सिन लौफम थोई लेबाकी अतै मफम सिंग लोइना निंगदखाबा निमित्तगी मणिपुरसु इंटेंसिफाई मिशन इंद्रधनुष 5.0 अमसुंग मिजल्स रुबेला कैंपेन हौरगनी
Imphal West amasung Imphal East zilagi oina hayeng ayuk pung 5 dagi numidang wairam pung 3 phawa curfew komtokani. Imphal West zilagi senjam chirangda kuki militant singna nongmai kaplapada laikhitraba Manipur Rifle gi jawan gi mafamda ngasi raija thaki ikai khumnaba utkre amasung Manipur thokliba wathok amasung Rajasthan da nupida sathakiba thawongi matangda charangnaba thokpadigi raija sabag mifam ngasi oina yaithokre. Paul Lojare.